Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл әдебиет бар эстафета, яғни эстафета техникасы, алу және беру техникалары. Мақсатына келетін болсақ, түрлі дене шынықтырулардың негізгі қозғалыс элементтерін қалыптастырып түсіндіру және көрсету болып табылады. Брекке саламыз. Бірлен шармалабыз. Келесі жатыр. Ол жоғарыда, соңғы сөйледі. Төменде. Жатыр басында. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жатыр. Бастап қалып. Қолымыз ауыз қойыңыз. Жатыр басында. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жатыр. Белімізді болмаса отырып жатыр. Баста. 1, 2, 3, 4. Келесі.
жерде бір сан және екі сан бар. Яғни топтарыңыз бірінші, екінші. Барлық сөзді жұмаңыз. Мен ашып ашамыз. Bir, iki, üç. Her oyuncu bölümünden alır. Böyle solda var, tek uçtan solda var. Tez sıralamamız. Böyle onlar tek solda var. Tez sıralamamız. Tez sıralamamız. Tez yapacaksın. Yekler onlar böyle zaman tez sıralamamız. Tez. Hazır olan barışçılar konuşması diyoruz. Cengiz Nur'da yemin aldı olmuştu. Barışçılar şimdi olmuştu. Hazır barışçılar konuşması konuşması olan İstakit altına yaşanan bir birisi aldı. İstakit altına yaşanan sol omuzda söyledi. Sol omuzda söyledi. Buradan geçiyoruz. Bir ısrar sonra geçiyoruz. Merkezde bayrağımız bir yere geldiğinizde sol omuzda koyar. Bozlar dersen kullanırız. Size daha olursa bir koyar. Hayda. Kolda götürüyoruz. Sürüyoruz. Sürüyoruz. Biraz zamanımız. Götüreceğiz.
To'xta. Sol va bugungi savolimiz kim qanday aksiya sol sebepli kim tushungan bo'lsa na yoshlar deb sanamiz. Hali agar tushungim keladi, tag'ida tushunmadim. Tushungim keladi desangizlar bunda salasizlar. Hali agar hech qanday sabaqni tushunmadim, bu raptor qalay bo'ldi degan bo'lsangizlar, unda bunda salasizlar. 10 ga kelib salasangiz bo'ladi yoshlar. Kimni tushundi barimiz. Sizlarga o'zi bag'alab vaqtida sizlarga bag'alab bo'ladi. Tavqarimizda bag'alanib barimiz tushunganlar. O'ta yaxshi. Safqa turamiz ya. O'ta yaxshi. Bag'alab turib. Turishni safqa turamiz. O'ta yaxshi